90 sübbek kiskine efirge oskola breskine. Күн жыл әтәңгә әләннән аһынияр намно саңа 2-нче хәтте сылга үттәннебит. Оскола вернәчләре үрәк үз чепергә 90 вирус күнүттән сагаптылар. Сонуннарга киддәхкә. Аспут үрәк чепергә осколалдыгар арас әббә әпенестәх тирәһеннәр болан аспуттара. Аксыны сибе бир күнүгәр үгәс болбут амасаска агылар болбуттара. Хаңгытагар даганы бу агыларга улус осколалардан сүрдәх әлбәг ага кыттыныл бута. Опсай 4 секциянан докладтары исти барбыта. 3 секция үйренәчләргә алла, 1 секция жуталарга аналла. Ол курдук агыган үйренәче, оны кытта детсат итилдәчләре, онна агас учутал кыттыныл буттара. Биһиге школадан 9 класс үйренәчедә Суханова Лина басты кеместәне, 10 класс үйренәчедә Иванова Северина 2 местенел буттара. Учуталар секцияларга Иванова Александра Яковлевна ога телететин салачы 3 местенел бута. Аксынны сүрбе 2 күнүгәр Максим Кирович Амосов төрәбит күнүгәр намулугын үрдүнән билләрелебит. Максим Кирович Амосов сылын үрүләк быйга майгыга арыйы үрдүк тәрәһенәхте государственный историятын музейга распыта. Оны кытта бүген оскола өрнәчелеге торжественная линейка болбута. Бу үрүләк линейкага ылжыттатылар. Саха Республикатын народын қайсыбатын үтөләк үләхеті философская наука доктора профессор Лазар Степанович Филиппов, Емельян Ярославской атынан музей директора, историческая наука кандидата, доцент Егор Спиридонович Шишигин, Ильтүмен депутата Александр Иванович Гаврилев, Саха Государственный университетин юридической факультетин декана Петр Васильевич Гоголев. Бу линейка бир кере беле түгенинен болар. Максим Кирович Амосов сүйс он саһын көрсө, Саха Государственный университет юридической факультетин кытта бейге сколабыт оннан эхелек жалтата өс өрүттәк соглашение түһәрдиләр, или баттатылар. Бу соглашение чертежинен 2-нче хәтте 2-нче агыс үрәк жылыттан гуманитарный правовой дисциплиналары диреңетен өйрәтер профильный группалары арыярга, оны бу факультет оннан эхелек жалтата 2 ардыгар сыһыны үлени диреңети болар. Саңа жыл браһанига оғоға ордук күйдүйләг далгутулаг браһаник болар. Аксыны сүрбе хәттес күнүгәр алын сүйөк класстар саңа жыллага бечердере олы шүшгәйтик болан аспыта. Бу кәре беле браһаник бир самый көстүйләг интерейне түлгәтеннән болбута бал. Манна оғоголар бары бараннан киирен классическая баарнай музыка доголунан үнкүйлән көрдөр бүттере. Көрәчі жон бихиребилен маниидын ылын ылбыттара.
Кини сүрбағас күнігер саңа жылы көрсөр бұрағынек орто оны үрдікі сүйек класс оғыларғар болбута. Манна мие арас конкурстар, онюларга кыттан үйренәчілер да жуталар илләң болбатылар. Бу вечер самый кетехилях долгутулах конкурсынан болбута 2 сылыс ден проект. Манна учуталы битер оскола үләйтін кытта үйренәчі дуэттара жон болғымтатын бихиребілін тарпыта. Ол курдук Иванова Галина Васильевна бехес класс үйренәчіті Аконечников Яннын, Тимофеев Павел Петрович онус бу класс үйренәчіті Клишкина Виолетталын, Слепцова Мария Владимировна 6 класс үйренәчіті Назарова Надялын, Готовцева Зоня Каанна 11 класс үйренәчіті Едерхинская Дималын, Собакина Татьяна Васильевна 9 класс үйренәчіті Лазарева Машалын, Оконечникова Сарглана Афнасьевна 6 класс үйренәчіті Местникова Айталын, Тимофеев Андрей Иванович 7 класс үйренәчіті Оконечникова Сарданалын, Дьяконова Людмила Лазаревна 10 А класс үйренәчіті Третьякова Сарданалын, Иванова Александрия Яковлевна 10 Б класс үйренәчіті Слепцов Мишалын, Дьяконова Валентина Семеновна 6 класс үйренәчіті Потапова Анжеликалын. Куластаған түмігінен Слепцова Мария Владимировна, она Назарова Надя дуэттера маңдыңги местаға тақсыбыттара. 2 сылыс конкурсу илян сағалан сүрдәқ көрдөқтік үрдік тахыңы 11 класс өрнәчілері Петров Максим оны Лукина Нарьяна ыттылар. Улус юрағын управлениета бихикес коловтыгар ағыз комплект компьютері, видеопроекторы, цифровой фотоаппараты, осколовы директоргар Попов Иван Романовичка туттаран ыппыттара өрнәчілерге бір самай күнді саңа жыллаға бәләқ болбыда.
Näçilerin çibedin Gauday Heninen Максим Кирович Амосов Сүйсон Сан Карса Аскола рекордтара ден спортивный чептигиттер акция тәрәһенен ақсынне 14 күнүттен сағаламыта. Ал күрдік бүкін ата ханютын үс көріңер кыстыңа, коваққа, кылыға.
5 класстан 10 класска дери олаттар күйәктәстілер. Манна чүгей результаты көрдірділер. Дьяконов Женя 10 класс жөнәчтер. Опсая 6 метр 9 сантиметр ыстанна. Федоров Андрей 6 класс жөнәчтер. 5 метр 5 сантиметр ыстанна. Макидов Аркадий 6 класс жөнәчтер. 6 метр 19 сантиметр ыстанна. Бурин Вова 6 класс жөнәчтер. 5 метр 9 сантиметр ыстанна. Неустроев Максим 6 класс жөнәчтер. 2 метр 9 сантиметр ыстанна. Кутуков Ваня 9 класс жөнәчтер. 5 метр 30 сантиметр ыстанна. Слепцов Игорь 10 класс жөнәчтер. 9 метр 9 сантиметр ыстанна. Григорнисин Саша 10 класс жөнәчтер. 2 метр 5 сантиметр ыстанна. Слепцов Миша 10 класс жөнәчтер. 7 метр 5 сантиметр ыстанна. Олаттары бараларын бу сетийлеринен өссөдүгүл агардылыбыт. Бу скола рекордтары жен акция спортивный сонунларын аяга өссөдө ийденлere турокпут. 90-19 сүрпө күннерге катыңары орто сколатын базатыгар зональный волейболга күрактыгы болан аста. Аны киристилер көбөкөн, арбун, түбе, модут, бөтүң, аппаны. Нам гимназияда катырк осколаларын командалара 19 чыгылага биги олаттар бүт. Аны са онна аныз быклаан өнәчилері. Волейболка сборны командада активны кыттыны ылан кәлбита. Сүрпө чыгылага аныз быклаан кыргыттарын волейболка командада бу күрактыгы агыс командаттан вожотта 2 местени ылан үйрен көтөн кәлбиттері. Ал көрдік кыргыттар бытыгар Маркова Любаға, Колишкина Виолеттаға, Ферага Таняға, Чапалаваларга, Дьяконова Айланаға, Прокопьева Катяға, Боротова Сахаяға, Соловьева Таняға, Оскола атыттан мақталбытын жердебет. Онна кәлер улустағы күрақтыйге сетейіні, кайыны, фотуыны бағарабыт. Эйханан Оскола спортивный сонунларын эйтенерді марка филия. 95 ақсыз күнерген Чекускай корыққа Сахар Республикатын президентін Орғаспатағы Бранига болан аспыта. Бұл оған Браника Осколабыт бір басым өрінәчіті активистката, оныз бұл класс өрінәчіті Иванова Северина баран кәлі. 90-12 күнігер ұлыс бағылығын елката болан аспыта. Манна оныз бұл класс өрінәчілері Чипалова Таня, Прокопьева Света, оныз А класс өрінәчіті Николаева Сахаяна, 19 класс өрінәчіті Павлов Ариан сылдер ческі тексиптері. Бұл Браник ағарда консервер Кулишкина Виолетта кыттыны ұлбыда. 90-15 күнігер бейгін әлек бідігер тұқытығы солыз телерадио академиятын әдір журналистері кәлем ұлчыттадылар. Максим Кирович Амосов атынан Государственный историятын музейгер сырыттылар. Манда бейгі Осколабыт оны суаннағын бейдіз қылаған өрнәчілері музей экспозициятын кәпсәділер. Опсая 6 онтан тақсы кейі кәлен Оскола музейін көрен бардылар. Өрнәчілер сөбеден челенереттен Оскола тұдағы олырттан интервью ұлылар. Үміктен әттіққа, бұл үріс жетпер берінтен тақса құмықтағыстан бай ұғын жетпер болар. Онын оғылар қыдадың өріққатегер қығалын бәрәдені кәлеммен дейін бағасын ағылдың Оскола прескенін адыттан тердебет. Болғымтаға дейін бағыларын көрсеққа дейін әденге болу.